A Yesu hanona olibe oyo ne yao. Erani laurani amari nei. Yesu hea muna yao maria robe au nei. Meari me koi nei ia here na te ao te toona. Ba ia emia te ba ayovina kia. Rahubu poki haukia mai farise haukia. Babi e hai nabau ki au nei te tabu haina te mai ena. To uwaira ke te bakorotina. Ba Yesu te hina vina te tibaha. Ba ayovi haumue. Babi e nei hanona ni nabau ki au nei te tabu haina. Ba Mose na rahubu au nei nyae hina beai honaka. Babi e na homa ki hanona pihare ka hau arina kia. Ia baru oi hanona taba nyanu homa. Bakai nei yana te au nei ia herena. Ba weia nei Yesu pate bare wana behoi pate herotina. Ia Yesu hanone hiriti imana kiri unai anoi e rererere. Ia te hore te bakai hauna ba e mikiri hina bena ke tibaha. Hauha baya tamia ye muki ia haai haumu. Bihara mukapo uena babi ena yana muahona. Haya mona hiriti anoi e rererere mue. Ba abi nei yana te ona hauki hanona ki poke kia ki ia te launa na kia ba hamu te kaobo. Kirona ia elamana ia mu aru na ia pua. Yesu kupaya na te hawona, babi e hana ia hele nei koroti. Yesu e mikiri hana taiha a i hana, babi e moweia. Ba e bakai na e tibaha. Babi e, meari mana ia ki ai e, taiha puma ai benio. Babi e abi e tibaha. Ubia pakai, taiha hai. Yesu e hina bene tibaha. Aua bo o moi puma haai ka benio. Mo ki haai ko babai muena.